Madam Akete, this time me mama came crano exams in a course. This time crano yadi. And when Tina Mafa qualified teacher said Mbeti Machra dear kama and crano performance etima pija kama. This crana yadi dear near me the so body no so more teacher for now much crana dear. The catcher will teacher for me say my idea. Some crano so etima perform me why? My idea, pa. My idea, so much afternoon, madam. Me pacho double. I come with me fast and yakura. Say, Omo ba Adriana no, my children na wi. And when Miss From some mama Adriana no. They be a me from mama, ambassador Adriana sa. No more de how no more tete me sa. Obaje di say na near mam me ton me drinks ni me pine na o ma fisani nyina adeko. Oh. Adriana me de ma from one for promoting abo Adriana ni nyina ato awu. Adana double teaching school mu hasa. Sefina ko mu fo mu bom la, o mu do mu bo ba, o mu ba ja ko mo class o mo ma kitchen one mo mi hia wo kitchen one mo. Mi hia mo kitchen one mo kula. School adwuma de nkura ho adwuma de. Se ko ho adwuma na me ade na nkura me no promote tete me sa ade. Enyo na tete ne course o. Me se mo ya me na dia dia bro. So mo te me ba ye o ma me ba ye. Eye. Wo bi nko friend mre mi. Akwasi. Sir. Ko friend abo mre mi. Master Sadabu or hard the pa. Nano okofa obedu Janas. Dabo no ne yes omu kofre na ba no ba ese se boy no me yini free school mu ha na me nya zumbie madam nya abotre o de wo oba de si ye bia nya abotre enfa bufu ni en solve problem na boy ni de obe free ha nche be jina mani mu ha misi be jina mani mu ha Ona udi nechi ena ye ni yodium ena de obeye bia na soso no so ai master mpacho ono ye sikani ba me so ye hia ni ba nti nyame na soso no so enti na ho na soso no so anytime bia Dabo benya problem bia na di nechi Dabo madam abeyo complain say ne duane a wo che waka ni nyina agu ne duane senso asese ni nyina eye da yi master mpacho me kwenu na madam me fansa 1 week ni me ni canteen da ba da bia mpia ti ene me wo na kom de me ana m ko se me kwaji canteen me ko na aka kakra bi ana m ka sa won fa me ko na me di kan na tre mu na nkasa nche master pacho me ko na me gina wa o te aduana ma me o te aduana ma me na boys two bi bai boys two ni bai pe o so na mfa aduani ma biem na me bi me di aduani into odani ama boys ni na say mimi jono odi aduane a odi ma me no odi mo obi fufuro na ye dan na drinks no so say obua ye de odi madam to drinks no so aduane no odi ma obi na drinks no so ye de na eno so sesai master pato drink no odi meka madam odi meka bebele wadi misika bebele canteen me bua mi ntwia me di misika ma na se ma abeje me meje master obua canteen skano o be cha canteen na so ni aduane na me se nya ma se me aduane me nya ya wi na so me bia onya ya wi a unji misika ma di usika asa me na apeso ka aduane me nya anwa wi entu me di dia me nya ma master de madam mo ya no unji esika na wa aduane kura nye de nya bote master na aduane nye de asama ba na ya frewa enfa bufo ma office ya o ko so trouble with school mu ha dodo ese se me ma o ma me e ba school mu ha ida se be ma o transfer letter no ko ba bi foforo na enya asundie master me nya ade twase ade wo ya me solve se ne me te wo asem bi wo school mu ha ye no entena school mu ha bi master ade me ye na nya ade twase yi me se mfa na wo kanti madam me wo ko aduane nya de madam nkasa biu Dabo ye do na ye be you wedi madam mu yi medi so no mu yi medi madam cry suggest say you wedi me ye master nti ese se me invite you parents ye solve problem say master me ye bibia me kasa to bo ase ne tie me ese o sign bond say wo ade a we asini ebisi bi wa ye be ma transfer no office school mo hano na sumdi aba madam be asi bia fache me nkra bond for ne yetitu enye hwe to bo ase ye be solve problem nyo ma me ba
a car wabubia, which you need now. No water. Why? Master Patron means no complain. Complain, I want to say, Madame Wino. 1, Adrian in and 2, me Huni. Honest say about Champana. Oh, school. Honest Champana, a farmer. Honest Champana family. No, so honest Champana, Adrian and Sonia de. Adrian in the door complained. I didn't know what Adrian in your day. Now, me can't tell me. Science on which I some of Junior. And then you check canteen. Me say, it's a canteen, Madame Winnie, dinner, Jan in your day. And now bet you any pie in a dual school. Once some now ban 1 year, and don't say in it. One said, I can't say, or no, so I send bisaphobia, send you for no, so Madame Iba and I'm an alcohol, we are by Nabiana and yet, not when you to me, until Nana, when you're here, but as a catcher master, not beyond the Yamian, no, Nabiana and yet. Say, Madame, there may solve a problem in your as I see a Fred Dabo, mamma, or bar, possessing a cowboy in near my way in a minute. Ebe minute ya Mr. Obano kasa infino be report to mami na akra ya akra boni o mami headache wa ha o mami bo be san bond so san bond we na mete ne ho asem bia ebe ma ne tan atadwe mi na me ya na madam ne se man fa bre ne ma abofra no bibi ana mo di ahyedabo bibi ana mo di ahyedabo ne papa wo scaranti me se ye kwa ya de mami we je Master, nya say to what did that what see o so na na akwa na na neighbor sana what see o mon fan to come mama sana what see o what dey tell my bisu musu yo hanu na mo bua mon fan madam na ye pani nya bo say dem kwa no ye mo hanu mo so me de me say na wonti me so ya wo ya ba me so me de adwuma ma ben tia ma me ma adwuma ma nya de de no mo ni ma ko ma me ba de ye bia na what ya ne do ba we bia na nye de wo ba pa e da wo mama mi ye dwuma na mo fa so ba dwuma na mo fa mo family meji misika me ne mama se na meji misika e twa so ye wo be tia ehia fo ma ne adi so ya sa ni mo enne me ka kiro e kyen yakopon bo a o ba na ma mi ana papa nkan ho a ema ba ma me bra ni enhwe ni solve problem no ne tu twa na me wo ma me ba nso a me mo ate o be sign bond so what's yes idea we be wa me ma tan say your time and your time your time tam be beje gana say your complain ya tell me pen ade na wo tia cantina ni do complain what complain ya tell me pen o yes kari ba nti mo tan ne sa me gina na wo kasa sa ati Who did double to Ubenya Sampe? Some madam lady. Night kitchen. No dia no che mo frɛ mama me bra ni even cancel mo na tu madam ba kwa usku a won ko a kire subject be ye fo ya du fu dia sa free